Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Menhenyen kasngi kalai puway terik unaitung arajar arpusau. Kasunjuk ki Nongtrei SSA, ki bemdei ki Nonghikai. Ki badan hapok kalama jong ko All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association. Ki lapenlong ya kajinya ki kabaklembo upor nega sit-in demonstration kabalapenlong hamadan malki. Henry menta ka janmit ka shiterik unai larpat nakaliang ka Sorkar, Lyngba Commissioner and Secretary jong ka Jylla, Vijay Kumar ulakhot yigi dikhot nong yalam jong ka AMSNSA syakami jing yakren nagabenta ki jing yakren gi bakham janai hakabede bagi Jingdawa jong ki kumki Nongtrei SSA. Hadirin ka jing yakendo yigi bor Sorkar nakaliang Vijay Kumar ula pentip bakatanat puli puthi jong ka Sorkar Jylla kansa shna ke Komiti ya ka badatip kum ka Rationalization Committee kaban Peit bat Bishar halor ki Jingdawa jong ki Nongtrei SSA nagabenta ban penkew yo tulop bat kiwei ki Jingdawa. Hagani ka komiti ane don langru nado Commissioner and Secretary Vijay Kumar uban long kum usongkonor uswap nil tembe IAS ba bantai lang karshandi MCS bat ki dikhot EC jong ki Nongtrei SSA. Nakaliang Vijay Kumar ula pentibru bahapo kini ke komiti nakaliang ke Sorkar Lyngba katanat puli puthi kan sapet banyak na dong syadong yiki jing don kam nagabenta ban la ban penbej yiki jing